Platform so Yamin Cow, what's it? What you empire form, what is saying? Mobile gift is also ATM all the way from Phil. What you want to say?
say ya dom nyame ensuro bibia no ntutu bibia na mo nsi ene ye kwasi da ene ye kwasi ene akosuafo mo da mo colors pa mo ta yusu eye red kwasi da for colors mo ta yusu eye red me pa cho mo planet mo fish eye sun kwasi da eye sun planet me pa cho mo element dem mo eye fire sign odema mane ba say ya dom nyame ensuro bibia na ontutu bibia na mo ensi ade bia mo hwe bia bafopani ni ba say ya dom nyame ode na ba say ma Moses eyi dom kase esire mu se jeta nyame wo so no ho ane mala mo tudu ayira wo nyame sere bo a won sere ya tamfo de biara da na mani ampo nyame a wono de wonim ne mani omo a wate odoma nkoma ma wonsi pinsita obi nton samfa nhia ne busuofo onipa bi e ka ne nko no abra bosen onipa bi e ka ne nko no onim agu asa na dwe nyame ntua ne ka de wode ukosuman so de wode ukosuman ye wosuman ye waduro ene ye woboso enti no bi ko nyame ya doma meye sa teachings no ye wosuman ye waduro ene ye woboso nyame ya doma meye teachings no do bi do nam suman so do nam bosom so ena de wode wonam aduro so no wosora prada nkrante de akire mu bu ne nhwefom yimpa yesen ensim yie na ensim kra yie ade bi a mo hwehwe bi abafo panin fandom wati na bafo panin tua watamfo kanyina nyame ya domo wa ai memene nda ya edi yanimu ye spiritual all night kese ai ya ba ne de na ya ba ye be soja memene nda ye be kajagumu de a spiritual all night you started by 9 now you starting upon Sunday ahomache 4:00 said the munimu a warrior city Odumuja city no city of changes life reform city obe reform life no ama wabrabo na agija no atimi aye den akọ sa wo na wo hwehwe ade bi a wo hwehwe bia wo de tonight warrior city na hanom no enkonu ya be ye den ebebubu ye bobofo pani din a oh, holy Metatron. Wakodomo no. Wanu wako enu we yinedom. Because bafu penny odi enimu no yokofu into wankuni nkukuo de biarada. Mesi Empire Saturday we ipidwa ewo warrior city. Wachia be ye no. Adama gwani ba say yadom nyame ehira mu nyina na onye mu nyina makoma so ade mam. Ene yesu ade afa imuja apam ho. Emoja apam emoja apam ene yesua de afa moja pam pacho wa ye bi no obetimi aba share wo experience wa ye moja pam ni bi no obetimi aba be share wo experience so the yase Aaron no nyina obetimi aba share experience Candy Big John no nyina obetimi aba share mo experience ntene no mo ma ye moja pam no nyina no mo betimi abehye mo experience ene de ebedi nkomo papa e ka moja pam a obi be kesa papa moja pam de moja pam ene ne dien me pa cho me baba be kire se de moja pam etie onu obi ye apam a tumi beta ye kire apam bia woni obi be ye bia ne tumi be ye den e beta ye kire enti ene no me pa cho mo mmra so na apam a maye no momra meye den momra meshe sotiasie momra na momra meshe momaye apam mujapam edano me pacho mo beba no mabehye mo experience nyame ya domwa ene no yesua de wo de mame na me so me de ama sa na ye ko nti mo maye mujapam dan mo beba no mabehye mo experience Candy ni ye friend saying Aaron enim Rosemary so no Big Joe so yes apam na my ye no ene mo beba be ye den mo beba ba be show mo ba be kire amasewa yes kani de wa ye mo japam ntino ene obeba so ne ba so first enti ene no ba be kire mo japam na oye no ase ama ye to so ahu no kire ososo wa ba no tetase o makotwe no mitwetwo mo tetete ase wo nyina okay, kwekweji man kenifu. Okay, ono so na abaso, ono so ayi moja pam ni bi. Nti me no
and then no dear me say ya confession be koso e wo TikTok yi so me say ne enanka sane ka me ma so tia say na mama obayifu bi be ka say ne bosom ne ati me nu nti me ba ye ne no tia say ai edu ni ne ye ba ye no enti na busua ye ka moja pam a nipa bibiri nti ase se woni wo ba wabu ne nsa eda woni na yim odi woni na di moja fra woni oba wabu ne nsa ada penya woni na di moja fra na uye moja pam a sunsun bi di wechi eno bi wo hono mu a okofa mpena osemianya pam sede untimi nya den emfa machi ai money so 2 rows ye den egumi so money tugumi so anadwi wate ai ne mo ma me gangalu eni gangalu mama me gangalu any rose watching ai mama me gangalu so yes ai montu me so sa montu me so we mama me gangalu na case na kurosi ai flamingo lady I was obi ama ne gangalu nti wo koboni bia chete TikTok yi di amanfo basu o ye life obi a was o ma ne gangalu nti o di abo a kirewa koboni bia enti me so mo de gangalu no de amon famre me wa why ai ye pe gangalu ni bi wa hanom so tiasi abusia ene yesua ade pam enti no se obabu ne nsa na woni ne koda wa ye moja pam eno bi wo no akwakofa mpana obo ne mpana ne ho ka wo se me yenye moja fra ebinum timi etwa omonsa ha na we so atwa ne nsa ha na watafre ai wase ni wo madinse akantam aje owu montam tete atimi di problem yeden ebra so yes hwe moja frati mi atimi ye nnome ebedu achi ese wo niyama moja fra atimi ye nnome ebedu achi ebo wo niyama bibiri yeden etugu ena wo nu nwia eda wadi moja fra titi mire mu no obi ni nwia da ye twedwan ene ye de agu omso because ye musuo but ene no obi timi ni nwia da so yes ena wo no maame eda eti so fo bi oni ni maame na eda no de jitu menim eno no skinny beba be ansam yen skinny beba be ansam yen so yes ne wa ma na yere betimi abe ansam yen eno no no betimi a kire because ono na asemo ne beto nenim enchi no bibia na wono maame da no wadi mojafra so yes aden baby a wufiri ba ye no o san akohwe ho au enyew so yes ai eno so ye den e wo honom unu nua ba da wadi mojafra ono papa da yes me mani bi honom o mo wo enkwala na no man ka se twom ho ne enkwala na da no mo form mano enye saade no eye mojafra enipa bebere ana wo ye mojafra etesi yetwa udwan so yes yen wodi mojafra ai ayi so etu kakra gomesu Jessica ai otu irosu no kakra egomesu enti no wodi mojafra uhia spiritual person awo no ne hote ye was spiritualist bi o no mo to aye bi saade no enti no yes ontimi mwa so yes enti ye ka mojafra enipa bebere nti ase ene no ne ma ba lock bi di wachi ba lock e ba bi di wachi o pade a unya ne ntem da ubehu se wa brabo aye basa so yes wa brabo aye basa ena mo amoye tresom no soso no enye eno soso nye den enye oba Jessica nyame nhira wate mo amoye tresom no bi won ma na bra boye basa onim the reason why ade bia obekita na free mensa onim the reason why ya say ene ma na ye den if free mensa tresom na wakoye no eno na de sa problem na ye dai bro Joshua nyame nhira ai me sa na dwe mo ntumu me so wate ne mo wi abo ma me gangalu so yes na dwe me se me pe gangalu
enti no na monko pen mre what me hwe de obekọ bush akofa gangalu na be si manim so ti yasi me pe gangalu flamingo lady ba ma mfa ma de ene me pon a ne me de kwagem because my no man no obo me me so ma me de a ene se me de begem tinum e pa mo chon monko pe Joshua monko pe gangalu ni mra mo ne ayin fenesen Jessica ne money e pa cho monko pe gangalu no monka mo monko pe gangalu ni emisi enim so ti ase monko pe gangalu na emisi enim dia enne ye ne mode so ti ase enti no mo jafra wo ho no mo no ebo ne machugu ena ema universe no esori tiaw ye wo ne ma bebre wo ho no ma wo ya universe no sori tiaw universe no sorry tia wade bia obeye bia enkoso eno na ema negative energy be di wachi ena ema ba lock be di wachi into the positive energy ne ba negative wo ho no ma wo ma so yasi ayese esum ene han omu ni twaka so yasi esum ne han eni twaka into the moment here obeye se ne ema no universe no eye den etwe ne ho efi wo ho yen dan universe onipa bia wo dan universe onipa bia wo dan mother earth ono na wo di bibia ye den ebrew onipa bia wo ba wo no so your sofo so your comfort so your malam so your dunsini wo dan asase na wo teso entina de bia wo be ya e di efini keka wa beba wo ho no sorry tia wo yedie na sorry tia wo nimunyam intino moja pamodie esrew moja pamodie etode bia edi ohaw edi amane ena edi birichie ebi otinikum especially omo awalefo no mbe yapam ofa machi a se nyaw ofa machi a se nyaw me mahunu bia waye moja pam a omo ye na bi oba ne fa be ma na chi pa ni oba ne wuye nti saa ne man eye real eni biaba eni obi nkoye blood covenant edi ohaw be ye den ebebrew edi amane ebebrew enipa ye enipa dwen esesa so tiasie enipa dwen esesa eni obi ankoye blood covenant edi ohaw na mane eni musuo be ye den ebebrew enti no eni obi ankoye mojapam so tiasie eni obi woni obi koye mojapam a obehu no na abese wa brabo na afi no ade ekita wo no afiri wonsa so tiasie ena se wukosunsum nipa bi wona sunsum nipa na eyi ade ama wa mepa chon waye bibia ka kire so tiasie sunsum fo no nye obi a no wani so tiasie obi o yesunsum adwuma woni ani ni wahunu so tiasie enti se waye bibia eso ka kire nti oh ebia my abortion 4 my abortion 5 so yes ebia makoye 3 som my 4 som my 8 som so yes na waye den no akache enti se wo yesunsum ade na mawa onim ba bia wo de ade na ye den efa amaw so yes enti no sunsum juma na ewo ho no mu no enye obia na nyame aye den adom no ani so yes nipa bebiri wo mu hunade nti no we se utu ade a waye ho anam obi wo no mu a abortion bi a waye na akola no baba be ye nipa titiro ene waye den wayi nagu nti na akola ne kra etimi because no omo ya abortion na yesie nkwala no emoja no kofom oke ate no nti no oba oyi oba de na osugu super no abra basen timu amone ma ti amudi omani no osugu so pe oba kitetumi because na simoja no esofom a asase tie no mother earth no because no oba asase yo ba enti no nti emma o nti no nti na abrofo tina ase a omo pompa ma no yes enti abrofo omu ni oba ho agoro Ghana pena obi repu no de kwa yesi we eye enko baby wanyin but abrochire
Emre what me call report to be see a report. Hwe footballer ya Thomas Partey what no ni Emre wa yi abrofin hwe abrofo no mu nusuban yo. So sometimes you know I want the best set or trap. You know, more brofo na brofo no we do omo kala na chi a obekwa ante ade sa na ye den etiem nti oba ni moja esofom a e connect to mother earth nti oboye oba ade na osori tia ope na de ohawa brel nti obi wono mu a why abortion na wo ye no akwala na sasa hantew nti oma won sanka de wo ye den wo pe enche drum esaade ne dru wa se yesere no tititi mire mu no na adifo no ko mo ho no mu a no mo ye powerful nti omo sere ma but na difo no brame yesiama brame mu anya sika brame mu ayesei brame mu aye billionaire brame mu ho ban so nipa ko na ye bone na wo bone ho ban a wo bone ho ban kwa one thing I say ye educate him na muhunu sunsumu niema so nipa ko no waye bone na wo kase wo protect ne kwa na chida ho so that I say wa say indomie pant e chire no hwi ni ho animu ne kakra bi tare ho sa na indomie pant ye den etie so te yase enti no e chire no hwi ni animu ne kakra bi ye den etare ho no enti no se wo ye bibia esese osre universe ne se omonfanye den encho because onyame onfiri soro mishirawo. I'm telling the gospel truth. What the bibia my universe no told you say what the bibia mawom enti no nyame wabo ade awie o mebo ade bia biem what the bibia my universe no enti no ade a universe ne empe no menye se wono papa tifie no ye na de a ompe wasem unhia bibia omfa ma sa na ye den etie enti no edrum mere bia universe na atwa ye ho ahia no we need to respect nature. Nature is a mother to us. So the answer abusi obi wo question mi bisa mpa chomo mabaso no mo wo question mi bisa mo gina so ache mo wo question mi bisa me pa chomo mra mo me bisa no wati mo question mi bisa. Good evening. Yehu adomo. Okay, me too. Papa ekoware oba foforo. Ona eba ne enye o maame o papa ko oba foforo do oba no wo e de papa eba ware na oni nya bibi ya eno so eye mujafra no. Yeah, eno ne mujafra because o papa ko fie ho. So ti asie enti o papa ko ware oba foforo no e na o papa ya o papa ko ware oba foforo e na oba ne ba. Yes, e na oba ne ba enti no o papa e di ba no akwa maame no na o di ba no. Te ye fan akani akaba. Eno no ye friend akani akaba. So ti asie ai waka eni ene waka eba. Sa na ti candidate ne ya osere. Ah wo osere. So ti asie kandi ofanko hima. Asie. Enti eno no enye because on eye mojafra. Mummy you won't set it muno and you have phone coffee back on Kowara. There be a musu. So yes, and you have phone coffee back on and quiet then and Koware. Oh yes, na a musu. Sanity. Intino Ubia na why sadiano as a set or Jurano Crano. Now was the university because ne papa akofie ho otuso akofie wakwa akoware hwe emo akorampo no owo na ne ba efro na owo ankwala ne nyina kwala ne nyi especially kraman wo na ne ba befro na ankwala ne nyina sana ya na ye den etie me pacho bu ero no ko question no ai oko hey and asem na kiki and okay okay yeah next question obi one next question bibisa
Good evening. But say you do madam mama ho odi anwumre pa. Bacho ma won so na mente won ka wai. Kasa de na jigu masum. O sa ko ware. E wo ti bi. And I on he no one say no awo omo won sa ko ka. Na wo sa no unyi mo no ka. Ina na no mo di. Na wo wa ba na wo ni ife na ko ware wo mo won sa ko. We share wo mo amoso mo pesa wa. O bi na wa. Yeah, and no wo fa ko ware. And na wo fa man na wa ko ware bi. Yeah, but so far as our yellow blood warfare, so yes, yeah. So far as our yellow blood warfare, I will call worry with fear or no mono. So yet, I call worry with fear, be I call worry, mammy. Now, so I call worry back. No, and no, say, when you na you hunua, ya maumujai. It's a million monos, a would nim na you hunua, ya maujabu, I would nim. Yes, no man who amako home, no ma ware, and no yamamu jan, eye a money at the mum. Sanity. Next question. Good evening. Good evening. Tanya Daniel, good evening. I was it. Questions near me, sir. Okay, meet you. Which what can say, we are very manase, Umo Sungusa, a Wunsun also. And then, see, I mean, issue no say, if you are opening, sir, I and I'm a Sasu Nakoma. It's no son, and so as well. And I know me times two, I know me promise. So yes, I know me promise because you know. So far as I want to be a webun in Sabedano, on an aya pam candidian yosere. Wo be ka wo de no. Anu firi so one Canadian na Canadian wa. So yes, wonim sa o maraso. Wonim sa sign for bra. And se wonu oba webun in Sada one ifi e ka wo kra. Wodi fia kan kra no e na wo ne wo sa wo ba na ya pam enti sa wo ba ne san sugu so pe na wo dome wa wabra bonsi wiye so ya say two troubles one god sa na no na ya na tie okay then go next okay gala just tres okay gala no nya tres so gala no ba ba ko ni me ma ni gu so no ye fe ne gala and say me ma me ensa na 9 ne wo mo akochiro ba ba nti we di kakra 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 rape promise and you rape iPhone 72 yes and the gala is the name of Mujafra so yes gala is the name of Mujafra and no so no almost 3 count into bi wono mu am wa ye niema bi ade bi obeye bi anye yie o se animonyam ba na kwan mu pe na disappointment obi wono mo give you compose one say account to the favor na etu yes and so far as ya account to nyesika na editu e favor and so far as ya sa embargo ni di wachi no ade bi obehu say wanimonyam so because of ade bi a wakoye nti no animonyam ni pie but un succeed. Oh yeah, yes, any man I said in a den about so. Young next question. Pacho, only will be that's when then about yeah, a boat mummy and Nina, Mudi Mujafra, and a mummy and Nina, Mudi a fee akamokara. Yeah, as I said, would draw a cran. So,
it's over the years. Yeah. So now I say, worry, Nanso no. Obi on the more, they would obey my one by your side, no, and I pam. And two call war na one kiss up pamona, won't you are a gap. Short years, obey me be a one by your side, and on I pam. Madu Jafra. Short years, Madu Jafra. Ain't you know, obey me be an by your side, and only know a blood covenant. And just move break hands and walk around for one, sometimes them more ringing. 2, at the ballock bebre so no. 3, at the negative energy bebre. Ube said there be a bekwa we mubiano like problems. Unye happy. Sana ya na ye den etie. Yeah, me pacho one no question bi him. Akwasi lo wo de na ye de wen. Good evening, and I apom to saying. But say yeah, the madam mammy wanting pa. My question is like we one as we don't come back in us. Would you want in your mammy? Yeah, be a mujafra. So yes, yes. Why, Ebia on we na wako walini nyaba. There be a mujafra. Yes, I do how we are doing. Eba, Mama stars in Swati, Gangalu, man farmer, Mama stars in your day. Insu. Gangalu, man farmer, so thing. Until me weep, Mammy Kusiane. I made the back. Yes. Hello. Patrowane Casano. Chiloana. Okay, meet you. Hello. Hello, meet you. With the issue of Jacob Tam worry and also so when you Jacob, shoot yes here. One thing about Ghana for the same. One more de one home eto Jacob wali and you have 4 million. Onipa just what they what so ye. Because of Yademano, Yamfa or no man. As a sippenny in a warriors. Or no, to so packet one. And Nuntin was soon be empty and Fred Jacob would dear no and found for she would be Mamma say. Jacob Wali me, Nunti, Mamma to swim Wali, Mamma Wali and me are for. Now one she be working on some because you fear be young men as sing. It's your Kurana say trail. So yes, I'm none papa a day, Abin, ni papa to so eshirano, and then Yameso so eshirano. And you know, one untimin found one to 2 Jacob or so. Or so will be all no ma was saying, Dave Ayi be wali be Solomon be wali be brain, Timeso me wali be me patron ye be a David ba. O papa a David. So yes, we Israel ning. Ufri Israel. Me pa chow said ye ni Jacob ewa ye furniture ewo sika no yo defo no wo ba chinye ba ko penisi uso wo furu ayete se ban titiro wunye Solomon wunnim nyansa ensini Solomon sanetiem entina niema bi wo hono mu a don't compare yourself to the people are in the Bible. You are not them. So you are not. Covenant man, I won't you rather yet then. A walk. No. Ain't you no sanya mano? Odo ho eko to true obia. Na oko ye bibia e do how bebrel. Obia ni tia wo de be wiase. So a man for a yazan. I got that ko ye bi no. Akodi nsawam. Ade aga da ye no enipa bebre ye bi ebi kura de esene no atayi family no ebi de esene no but enne wakodi nsawam enti obia ni ti eni obia na busunya ofirim eni obia ni sunsum ebo ne ho ban eni obia ni tumi a edi nachi eni obia ni abusunya ni sasa
edinachi sana yeden etie nti Aaron me pacho what me question nka mama question ni inflow just no so work we ba continue me pacho fabra na also our question ba could be wo honom nti no betimi de ayeden aba so na me ko kam na bu me nete okay enti what dia no enti what dia no we here udwan potu odua ai to en obibia na waya pam no oya pam a me pacho empire bontimi ntwam how to connect the universe and mother earth no oye no asasi so enti no ntimi mfa bone nkosoro da bi enye yisa so tiasie enti no nhia wodwampo otuodua no apesunsum ne pabi na wakeka niema boma ma na bibia ye powerful sanity okay me pacho bi we question bi bisa me pacho o question bi bisa na yentu aso good evening what do my kwaba so what do as me join market okay Mr. na joda for no Mr. Omo color aye dey oh just no aye say teaching no ntino aya na ba ne sana tini aya na ene ne ye apam so tiasi eno ne ye sa teachings no so tiasi joda for no cho mo planet mo fi so mo bofo and no mo color ya pure mo colors ye white ya eno mo bofo ye Gabriel ene omo planet omo fi so mu omo element ye nsuo ntini omo ye water sign sa yemen kan right okay yeah. I got a bunch of this okay you abusia enti me pa cho bi a question bi bisa why but your teachings na ye about moja apam moja apam blood covenant ye no na ye na tresom so ka ho mo amoye tresom no eno no and I want to say tresom ye ma wadwaman yeah tresom no a fornication spirit and a dwaman honhom ebetina obi bia na obedi adanse se wo ye tresom wie ye no obi won ma 1 week onu oba na no ho kekao na ho tetew so tiase tresom a fornication spirit e ma adwaman honhom betina wo entide so tiase ebetina wo so tiase nti tresom de obi bia wa ye bi no obedi adanse e se fiso ye tresom ni wie ye no unsi wo dadam unsi wo sexual road ne soda da bia no wa hai so tiasie wa na wota ye tresom a okote brem rough ayo ya no kure o o dia me boa mo kan kire me o ye tresom wi a wona mo no okote brem rough o e madwama nsu betina wo nti da wanya oba no na wotwetwe be ma yes o ye tresom etimi kofa sa de ne brew nti tresom de ene man so mo ye tresom mo nya fornication spirit into hono man na yini yen ton to tiasie ne bo malakas sana ya na ye den etie nti tresom de mesrew enkoye the problem ebe because enipa miensa na nipa nine na matwakuru yes ade no mo spirit sex is not a pleasure, sex is covenant into mo spirit DSC mo nine na mo dampa so mo ye no we didn't nsa we atwe be ma we akisi we num we nufu kakra sa no mo spirit no rotate eno na the problem yeden eba no me pa cho busi obi question bibisa na question bi eni ho na yenko yenim obi bia na owo question bibisa no obetimi ebisa. Hello, good evening. When the apom to say Major Super okay
Papa, media, me person me who about birthmarks. Any also sometimes to be sure skin now says some black dot view or you see it has a meaning. Yeah, obi o no mo e wabusua nim. So yeah, dot black dot no. Your family say ade ani wom. Yes. Into hunu ade na ewo ho am ofla busua we mu because mark wom. And yare kura na say diabetes wabusua ma buy and buy obetima gibi. One protect wo ho a. Nti na bibi wono ma ya busua no ade. Ya busua na senso de. Sanity. Because make I say years back, Obika say, who bet mark or ebi modia or musre home, ebi modia or mutu home, mutu me say, yeah, the previous life, no, yeah, one a second was up. Obua. Shem say obia ye was ade ene wo hono. Obi wo no mo a owu atofu wo mo atofu no mo san omo reincarnation is very easy and faster. Omo ba wiase back again. Obi wo no ma say sika na ye wo na obi hu say egu ho. Enye enif obi a ho. So the asin inti ne sa na ma na to bi omo boa. Why? Okay. Sanity. Okay. Yeah, skinny. Good evening. Good evening, skinny aba. Mama na kwa be. Yamuakwabo. That black covenant, no. Ebit me leaving my own, what to make you show my life. Enu ne ye ka no. Entwede. Enu ne ye ka no. O yes ade na etimi lead you. Etimi lead you to kwate wo. Sana ya dan it's me to sad yeah ntabe say because the fornication spirit that be real into there be one the fornication spirit di wachi there be an only spends or no spams no and the feed no okay na a week wo sanity yeah. Okay, Abusia, obi a question be say. Question back. Now who can say say only obebu nsa na one any down with like woman black covenant. But according to book bia mekan no say obebu ohonoma time odinya no ovulation period eh abra wo bu nsa no. There be no ovulation. O your baby bu nsa wie 2 days and son with real ovulation. Obebia nye ovulation on tukosua emra o ninsebu age se webu ne nsa yeden ewia nsa no atukosua enti saade no omobo enti obi aye teachings no so akudi bidia ene ekopo odwan ne kodwira ho so no obeda na ebra mo enjoy mo ho na oba no menstruate famu a and yes, when you want to see a mu atopa no. Obu atopa na mana kwa na wode ye. Ya binum timi yes ade no. The moment ya moja ni be kan wo be ma ne ho no. Wa how sanity. E ma menses e yade bi ya nyame yadom a o kina e be teachings about menses. Intino Obi a why sadi ni bida, you need a spiritual person. And better than embargo. Obi a why sadi ni bida no. When you want to say what the shawa brabo from A to Z, what the one can say no be dia dance here. Fu any kaki. And yema ko yema. Why is so set for na? There be. To the say, ukoye tere some head daman. Into the sani emano e wo honom so ti ase. Into oh yes, I na a the problem yeden ebrel. Nyame can't say oba ababe or bana what me TikTok no say dey ye fa nipa bebre no me nimu ye o my am mon kire me ne
obi won ma nipa na me fa no omo nurse bi wo na obi gina so na ese me fa but ese me yi obi fi so nti no chinam ye mi se de ye fa nipa bebre no omo mra so bi won ma opeso be kire na be na ye blood covenant mo japam wo wa ye tere so mo da nyina ka ho. Hello mami Cindy me pacho o was you. Good evening. Pacho, good evening. Apom ti saying. Yeah, okay. Papa, Pacho, my question is, pana, wow, aye. Akwala kitwa, oh dear, gra, no way, pray, or the sick, dear, no way, na, I'm not also, I know what sadly. Yes, sadly, and yapam. Yes, and obi one my blade champ, and no can say no, no, humoja. Emma to me bet in a womb. More blade champ, and no was starting num emojano. There be emoja ye ni moja. Ni pacho kai mame. Uku abua korana ye ni abua moja nuntu ni mpepe for enyu odwan fu no. Ade a Kristo fu opa na wi odwan fu. So yes yes. Sir. Yeah, the moment I'll be yes and because yes ma ye ni moja. Na umoja eba no wankasa wo nom. Yes, edane ohaw bre okram. O tete wa nipa bi wonom a enema bi ye ne haye kra o. Emo okra no ntimi emmoa yen. Because onyame boy yen no okra ne honhom otie mu. Aye hia bibia esese wotamma yen na pie ni kan so. Na dane nhyira. Ento bibia waye saade ni bi da na mepa chew. Ya wade a esese wo ye. So kiasi ye wade a esese wo ye dan. Wo ye. Na o cleanse okra. Okay. So kiasi ye woni ama ye de cleanse okra. O se David no bi yire kwada ye kra na eno me ba no so. Ne niam asai ye. Ne ni ebo ne niam atugu ye. Wo ye basa wo nye happy. Obi on ma wo ye saade ni wie wo nye happy betem ne. Yes. Enti ne me pa chew ubetimi ape. Say yade a wankasa wo moja no wanom de a eno de ubetimi ape adwera. Heso adwera. Okay. Na wape reverse curses oil. Any salt. Na odi agu nsuom adwae for 3 days. Sana obey eye wankasa moja no wanom da se obi moja de a me pa che unidi doof ana odwan. Pan Pacho, you made us say. Okay. En obi wo honom a oba bu ne nsa onka ne bi ma tafre nase. Yese no omo de yi bia ye nom no ene hohoro. Ho ana yesere waso. Yese omo de bia ye nom no yeso bu nsa no de bia ye nom no hohoro wase a na moja na twa. Nti no ubesi oba no wonim se moja bi ama ne ho no akweta frisi to hey anu odin A vampire. ai vampire hey edamai ba ko pe hey enti ne niam bi wonom a enti no aye asa niam no esoriti anipa o ene ma nipa enhu ne ho ano because a man bi wonom a omo ye wicked wabu ne nsa onka nkyerɛw yesese wofuo man ne yesa ade ne papa adwuma da bi adwuma bekoso da bi aso ombe didi ti esi bia ene omode yesa ade no nti me man momani na ho na nkofo hawa anya de yenka emoja de no why Leviticus 17 verse 10 no wasi na obi a ofi Israel fie ana obo obi a oba besuo mu no wasi obi bi ofi Israel fie ana ohoho nti yen ya mama fo na ya hoho a oba besuo mu no yenko mamu mani ndi moja wasi maye mani ni moja
And yes, I many best as our enti se wudi moja nyame time to be osimeti aso dem ma bompa ye nyame wontie ma yakwa nkyere sai nye yie nyame time oyade ani ho kwan se wo ye enti nyame time oso obi bia wo bedi moja no to yake obi wo makum odwan no ne yeso o moja no mahwie gu ade no ma che no mo de akakadu afra no mo we so tiasie obi wo na numu ye ne de obi wo anumu de nti no kwa sore anumu de enam kakra osofo wo betwa mana kɔwe no enu ti de bia wo si asore de mu ho kan yanko skini do betwa na ho so honam kra wo mojanim ofise ohonam ekra ewo mojanim ohonam ne kra no onipa bia no kra no mojamu no te onipa bi ena emu asoso no wo mo kra ti mojanu nti ne wuku abo a ututu fom ne wo twaliti ne wo hwie mojani nyina ya den agu fom honom na ne kra ne pie finimu ansa no wadi nam no saa metie kan yanko Osefi se honam kra wo mojanim osefi se wo honam kra wo mojanim na me de mama mo wa fadu bi chia no se me fa patama mo kra enjade a ye de patama ye kra no ujo saa koje ye den edi eniema bi wo no ma ye de pata ema ye kra so yasi ade bi wo no ma ye de patama ye kra no ti mu no na wasa edi enti na eniema bi wo no mo a eni hu kwan se wo ye so yasi yanko Osefi na me simo se Mumu okra bia ni moja. Mumu okra bia ni moja. Na ohogwo a oba besu mumu nsu ni mo. Ohogwo so oba besu wo ni wu kwa nsu wodi moja. No bia se asie ho se esoro ho eni wu kwa nse wodi. Asie wo na esoro ho nyina eni. Oso eni wu kwa nse okra bia di moja. Enti wuku abo a yendi ni moja ne nka nam ne ho. Enu ntu no bekwa brochiro mu ku abo no mo de abo no mo hange se de moja no ebeduani aye den afi abo ne nam ne mu ba ko bibinin wachi egu adiem e de asigya so se eye echim ewe eji se wo bom pa ye ne nyame entia e pa cho o ye bibi na enkoya. Don't blame God, especially no me pa cho hwehwe wo ho ko wachi way back again na wo ye obi wo no ma wodi nipa wo nwuram boost so ya to bi wo no ma wodi obi wo nsuom ani nyina de university be so de tia kandi network no baby a wo hye no tokoro mu a wo hye no e ho ne network no agina network no tokoro mu wo no mo no e ho ne emma entinu adie bia wo beye bia universe ne je no ma pay wo back ti sanity enti o che wo ma wo kra bia ni moja okra bia ni moja wo ba bu ne nsa wakwa ni ne adufudie Guinness ba akopa wo to ma ne enti no o ma ne nkọ kotokofu okra ba park e o se meye adufudie de wo pa wunya asem o enu wunya mane choti ase adufudie wo no mo no opa wunya asem nunya mane koku ba akopa awotoma ano no koku ba akopa awotoma oba no se so mane nko bebe bu otade ma ope ne last papa pani bi mi wo yi achimota mo ho ena mi so koto KFC ma pala bi yo nje bi o oto KFC afi abane kra se wo kwa papa na sa friend back no mi abadwe ne nufu o mi ne nufu pene o de to na koma so e si ebinum wo hono mu a wo mu yempani woni ankasa wudi o machi a e di problem be ye den e be brew so dia se ebinum wo hono mu a wo mu yempani boni sha no mo ye den wo mo tie ntiniema ne bi wo hono mu a ese se wo so no bi wo no mu a
koku ba akopa wo toma wabu nsa kwa osemeye usu koku ba akopa wo no me wo fie nti moja de eni wo kwan se wuku abu a wudi moja uku abu ahwie ni moja ni gu fom e ma okra ni mpie ena mo nso a ade atwam na mo tafre moja obi wo no mo a ena mo so mo we enam mo no beef no akoto no de unya bayi wo bone betire wo mu obu a beef no akoto beef moja wo mu no wo tetetere Ntinye mebu odomu a wo ya enipa aya da bia meka enipa ya na yesusu ye difa bi ene maye bre e wa brabom enipa wo ho no ye difa bi ena times ye den e maye ye den e bre e wa brabom abusobi wo kwahye me bisa na when ayi kandi wo kwahye me bisa uni kwahye me bisa me si fanko ohima fanko ohima tutujagu Papa, maybe you need possible you am in Kwana. Ah, young Kwana, baby, I was son. Son, baby, baby, I was son, baby. You, I was here. But you will be a question, maybe, sir. Papa. Yes. Papa, na o kasana na o kan bi se wo se obi ho a o kofa o ba wo bush. Bush. Amana be twuma adwesi bush se. Yen kola be ya na ye di agro bisa mama ne dada agro pilolo. Aya mo ye ni bush. Mo ye ni bush. So akoye ni bush. Woni na ba. Ena bia ye na. So the fathers are wrong. Ube ma brem ye. Ena bia ye na. So say your mama, say your dada, say your sister, say your brother, and the BI na sanity. I will show you a question, Bibi Sana. Never show a question, Bibi Sana. Good evening, Papa. Good evening, Joshua. I'm to saying. Good evening, Papa. Pachapo man. Namia don't be aboko. Masaya no one. Sorry, we are. Okay. Papa, Pacho, one question. Pacho, let me be said. Muso Ubua, Okofi Bia, Okofa of Apolano, no Asafa money, and also. Yeah, and only a friend Akania Kaba, Kati Jing. Would you all know what son and only a friend? Akania Kaba, or one in a mameda, none in a basso so yet Eda. And no what would Mujafra. One is added to me, Moya, my own tenipum. It told you, Mamma, come with him, name walk on Tina. The Timimuno, oh yes, Adiana, you chose you, Emma come with him, Emma one and more doma, Equatina with him more. And can never be on my way at the Musuo, Ebba Kuruna with him. Obu ane papa ye bi ntamane ma ebre menim papa bi e wo kofuodua ne papa ei mese wo di wo bi ne maame ene ne nua ne nua ma no wo ne ma yo am yensa e wo ye ene ne ma nyina ebre nye manyi narabra boye basa na yesa na wodi ohaw betu abusua so wodi musuo ebetu abusua so sa na ya nati enti mu a mo no obi ni ne maame eda no edi problem be ye den ebebrew sa na tie ene mo to so mo ne mrewa da no emrewa so ne koda edwom black and white no eno so no e de o how ye dey eba bible say isum ne han eni twaka ti mo a mo ne mrewa eda no jo se o ye bi a type was yo no me kenkan jo se o ye bi o ne mrewa o se big geography o se I sleep with one old woman. It's 90 years and above. 90 years and above. Can you see?
Can see on your chro. Oh, making come for comment to my making kind. What be so near 190 years I could die, I can was someone. Or saying, I sleep with old women 90 years above. So, Daddy, is it right? Okay. That's fine. Yes, it is soon any kind, any tracker. Will be one more. I blew a posso on your mobile. No, what can also sugar mommy. So, yes, okay, Jesse, the about the sugar mommy. Okay. No can a tour. Yes, you soon a hang. Only tracker. Chinyamani be one my way, Yanama bra by a day. I catch you, Sam. If I don't want to can meet you, I feel meet you. Why? Okay, Mammy, and fat. Yes, I am. Mother share one is the same mobile day. Yes, I am. Yeah. Okay. Until dear beer will be one no can be no. A dear chisope, you can reverse it. Who would be a crana dear chisel, won't me reverse it? I just said, oh, yes, soon nipper. Yes. Meet you. Is it a permanent? Is it the ways that come? One more assembly and a man of a permanent, and I'm Mojan and a man of a one more assembly account. Mojan so account because Moja your cra. Moja a spirit. Sir. Okay. Yeah, Joshua now Okasa. Okay, so yes, Ediaba. Okay. So your baby now and I said, oh, but it's Usua. And I didn't know me Ugusu. Yeah, it depends. It at fault. And also supposed to go. Yeah, say Obana, your Obana, and then I will say sooner will soon in a swear near the Abbey Juma. So the Asia, a Nina Swa. Okay, and so then I went to Bonnie, on our way to Bonnie, and Yajuma, Usuka. Oh, okay. I'm going to make us young candy. You're on Yamia Sendisa against the sea. Okay. Okay, may I have big geography or no, say, or yes, I had the entity. I found a person or Basona or share experience yet. My yen, the pacho and neno, a Yomuja pam, a debia wa ye, and nenuna ye den. Ye di hon abobo sotiase any ate poe ye di hon abobo wa hanom sotiase ai woni abrewa pusupusu da soso a sotiase enye wato nkwa naso Debbie, only a brewa die my long life be a it's a one corner so. So, yes, Abrewa pusu. And no, I won't say, Big Joe, a type was yes, sir. You know, Papa, have sleep with old 92 years lady. Nature you old woman or nature the one or Jin no. I don't know. Old men swear. So no, I have a pusu. A drum for an American, a drum wa dear so. And no, na yeka. So yes, you soon anyhow. Woman tracker. Okay, I must say, was okay, that's okay. Me pacho ma se wa me pacho e man no so no ebi obu ona ye ba loku e na won se wo yo ba ne akwakora ene wo da akwakora fo nko na ba wakwa papa lady be friend o say panu ka friend o so be o say yeah woni wo yo ba no ne akwakora e da akwakora rewa enkwakora fo nko ne ba wakwa so diasie and I na sometimes so emre one of yo mikunu no
abro bi di na no to so kunu atea no emre wa no bi wo no mu a oye o mi kunu no ono da wo sunsun mu won se wa ye o mi kunu o ti bi ji wusi ho be won se wusi su a oye yes o akwala na opopani bi ye ni mi kunu atea no ube won se akwala ni benyi no na wa odina no ato no so ye tekrema kitatumi tekrema kita power tekrema kita authority until the moment odina no meto so say oh mi kunu nie ube won se benyi no afo nko association ene baba kwan old chemist ene baba kwan ene mo so amofa mmerewa no bu mmerewa 70 big geography die no 92 die no eno no ano odin eno no ye fe ni bombocrat odiate eno no ai ube kunu kura ebinum kunu yeah me pacho mo mabaso no me pacho won share my experience me pacho na kwesi bedu atro say what about blood transfusion ye twimoja no yeah moja na won twiama obi ne okra impact of okra no de mani pakona nyanko yeah o do honhom man nti no kwotwe umoja ma obi ye kra wo moja nim so yes enu nti na wo twimoja ne ama million ne ema enom to boost you because okra na ye mmere yes nti no se obi ni nkwa utimi eyi wo kra te se de sunsun obi ono mu a na obi wu a etimi de obi kra gina ho emma no saa na etie se obi ya da hospital etimi ko twu moja emma no saa na ya na ye de no nti na yehu adansidifo no won twetwe mu moja emma obi nti no yehu adansidi ni wo fi a won no mu tiri mu odin wu ko abamu ewu saa na ya na ye den etie me ba cho mama questions in emra Candy su bisa question bi say also saying o kan kokorafo no say what about rich men akokora wo ska na saying what about rich men nkwafo na wo ska so mu be ma nya adwuma o nkruma situation nkwafo na mu ska no o mu be ma nya adwuma nkruma oda hwa no prepare ni sa so yes oda hwa ne o prepare ni kan dinanga no question e go say rich men sin nkwafo no omu be ma nya adwuma so yes nkruma mo efo nkruma ojiska no e ma no gro mo hu so yes e ma no gro mo pa omu disappoint ma nkwakora fo no mo weska no e disappointment nko a eno no ko dem a obeyew nti kandi me pa cho show your experience ni mayen so yes madam biology de wa ko dem so yes association me pa chow ayi ba so ne on kasa ye on tu nanum tu skinny me pa to skinny ye tie why Pastor Donkey etio yes mo kale je be kra de abo me yare o sa etie big jo asem ni say ha me pa it is voice ni go so yeah abo yare because ensem na ni susu and then someone dear ama aya le bobam koso no hwe yesi aya ensam hyehye nakamu en ensam hyehye sumase ensam we hyehye nakam na ebi so ye den hyehye esumase sana ya na ye den etie so tiense okay Joe, ya for me pacho ye tie why. Be you understand no carry bi wo because one kasa de a na say. No try. Hey, obi a try de ase no carry wo. Okay. Obi a try de o si no carry wo. Ono no try yin sin ni juma a wodi. E ba le say ni kure bi. Eti e pa wo try ono. Ni afa ase be kasa wo fele. Tot yes, amafo be ba odi am.
Aye, ya di atoso. Omo beba di emre wa no. Omo wo so beba odi emu. Ya di atoso. Papa no trauma ne clients back. Ah, what try de na gu ase ni akenkan a. O se no kure bi ani. Beka wa se ba se no kure bi ani. I'm a phone to member with DM. So, yes, Nick, I told you that was a mere kind. We'll be more Sadam too. On that show, on mechanical and on mechanical. So, yes, it's also the other black as well. And I quit. So, yes, I don't get anything crying for the tour. Shabila unquay. Eti da busunya eno soso no oya e di esum ne han ewuni twaka esum ne han yes ba me no ton kelewele ye watia ye meduro kelewele watia ye meduro ene ke o ene no kura jo to so pekelewele papa wo pekelewele mesi Joshua hu ade na yes adokore because kelewele die anadwo anwi bia wontimi nna eno die me kasa me de mensa be hyejam ahunu me hunu ma hu 10 times kelewele die ope so tia se ti ba me ti kelewele die ye no kore kelewele ne nkate ye so tia se ena kelewele Buffalo to that bay. I say, what content? After we come and do myself. Don't you see it? What would say, what can I do myself? Yes, you can't even see Buffalo to that. I am no cry. Share platform you should be a Obaswa, a drawback you. Wobaso no wa meka no kore de aduro ba chewo so dia se platform you should DM wobaso no be wa dweso betu mfutura gu yani a oh won ko na chewo sa na ya platform na so tie the moment abeba so a oba wa dwenso won ka no kore no economy ama na efa omo mutuntu edwane what was a ma bebre a chimpena omen na nkwase fo chimpena because of na nkwase fo enam obenya winti e ma bebre ne na nkwase fo chimpena so the as a butchers no omo guess doso because ne oba aba beji na ntwida ma yedan akore ti sana ya na yedan etie ebusuya ene ebesuya de apamo de e wo honom Papa. Yes. Ghana economy ama ne efa embrewa mutuntu edwane. And the uncle fa your watch on by. We dey be ready. Wasu otie. We are not back door. Wasu we are me pacho we are fan number no na mwakasa wa back door. Why? Na Papa Rena said. To say abomination as obi ni nua koda na wo kan se bi se titimre mu no mpo yitwa wasu e ma wontina kuro ho nti ono no bisa se ye ntwa o masu a no mgusu ti kuro mu ha then so mo ye se ye ntwa ebi wa ye ntwa wasu ebi wa obesere ba se etwa odwa egum so because mo bomusu ni ye amane ye den emam sanity because onu nua koda pe wobo musu into bibia woni nua koda a wo sika oboa ahoto efe na hoto na nije efe na nije wunya bi ta wabrabo. I'm telling the gospel truth. You need a spiritual person obesire universe na universe ni timi obetima ya azanya sika but universe ni ma wonya nije da o ma wonya hoto da sana ya netie. Okay. Me but your question be any what dia na enchebia no ye baba bepon enchebia no ye baba bepon ene ye Sunday srebese yi adom nyame wode na basama Moses yi adom kese esire mu se jata nyame owo so ne ho ane malama tudu ayera onyame srebu a won sre nkyere ya tamfo munkum sechi omu a wate warrior empire abroad ye wo meeting anadwen Yame adom a enura ye direction no ye enti enne na me yesi ye beye
nti warrior empire abroad nyame ya domo a me pon ye pe obi ama platform ne so na ye teachings no yenye na yenye prayers kakra bi ansa na ye beda ya yeden yada odoma nko nshiro bibia na bofo panin emu bibia na onfa yemfiri adum kwadum ene mo amaye tina so nyame nhyiram nyame nyama akoma so ade Big Joe nyame nkan ho Skinny Joshua Rosemary Jesse any Big Geography any esiedu sahene so tete chiro o mama mekasa na osre ewo echire honom amase wana na amanom nyina na ehyiaye basa yi adom nyame enkam ho akwasi bedu so type wo Facebook emayen basa yi adom nyame oni arena basa yi adom nyame enkam ma me kono so etie all the way from England ohima akurum basa yi adom nyame enko bibia aba Peace FM so ebie mu live e wonsa o madu agiri basa yi adom nyame enkam ho kandi so ye fanko ohima odine hima ewo fanko beria so tiasie ono so etie ye ewo fanko na ya so etie ye basa yi adom nyame enkam Skinny so etie all the way from kwabrenya mrante hima so ehene so etie na ye na ye mabawa hima basa yi adom nyame enko bibia ho na bofo pani Metatron onfo bibia mfiri adom nya den enko adom nshira enko nshira mu musuo nka woni pa bi opa wo seye akodie bi ebesoro ye tie obi abasa yi adom nyame emre sa akodie na se yimpa ye se ensi mokara yi me de nyomo wi eja mokwan stay blessed.
you.